All India Radio Churchanpur FM zale khat point li megahertz ki panahong ki puang kya paite kampau zingkal ki tuzak to na ahi asim tu Rosemary Samte tulak tomte telemedicine consultation ki panding nga khoi mi te ading ina lon nga the COVID-19 na ve in punlam not tuina akim soina ingai khitading Churchanpur district sunga ni teng phialin tu line na hi leng ve mu khyak thakinoma zani tak so nungin leng mi somle ni to bang na ve mu be inom hi to to kitonina tu ni tanin na ve mi zali som thum le khat phata hi mu khyak thaka om te lakanga police personnel te hiwa amau te district danga pan suti sangdinga hongpai police quarantine center a omlel te hiu hi adang te new life IRC a pan inmate kokle covid care center a na ve en kol tu dinga ki koi khat hi u hi Churchanpur district ka zin hiak na nei lo na ve mi som le thum phata a district sunga covid-19 na ve yom tenglaka sepai zani som ni lenga omin police personnel nga le mundanga pan hongtung mi za som ko le sagi pha hi na ve te laka rapid antigen test arete tung to na ki mukhya mi som thum le khat hi a adang te RT PCT avel chet a hi nawa pana na ve a hi danu the hia ka om hiuna kigen hi State Health Society Manipur panlang na in Manipur sunga Health and Wellness Center khen khat Primary Health Center le District Hospital Churchanpur tel na Health Center somya lengat a telemedicine consultation ki panding hi to ading ina hongtung ding agas ni som le sagi kumsang ni le som ni apan damdoi in nai tuan se lawina telephone tungtonina telemedicine consultation bol thedinga teleconsultation a hi le application chi khat e-sanjeevani OPD app chi minwa hiding hi telemedicine consultation patna ding ina face masa general outpatient department consultation pathidinga Dr. Guk Thuzak thedinga Rimsa Dr. Khat District Hospital Thobala Sagi District Hospital Churchanpur Dr. Som District Hospital Chandela Dr. Lee Thuzak thedinga Primary Health Center Komla Thabi Community Health Center Chakpikarong Primary Health Center Teng Nopal Primary Health Center Machi Primary Health Center Rilram Center at Dr. Khatsiat, District Hospital Ukrula Dr. Lee, Primary Health Center Chingaya Dr. Khat, District Hospital Tamenglong at Dr. Sagi Tuzak Theding He. Primary Health Center Tamay, Primary Health Center Tosem, Primary Health Center Oinam Long, the Primary Health Center Nonea Dr. Khatsiat Tuzak Theding A, Community Health Center Saikula Dr. Ni, Primary Health Center Modbung, Primary Health Center Maram, CMO Pool Senapati Primary Health Center Paumata Khatsiat, District Hospital Senapati Dr. Thum, District Hospital Bisnupura Dr. Libana, Community Health Center Nambol, Community Health Center Moirang, Primary Health Center Oinam, Primary Health Center Ning Thaukhong, Primary Health Center Kwakta, Primary Health Center Kumbi, Primary Health Center Thang Primary Health Center Lema Pokpam le Primary Health Center Karang te a Dr. Khatsiat Tuzak theding hi telemedicine consultation a hi le hongtung ding agas ni som le sagi ni in ki panding a agala pan e-sanjeevani OPD app tungtonin download ten amau nat na to ki sai doctor kyanga dot na bol theding ina Tuzak to ana number sang theding hi District Hospital Churchanpur teleconsultation bol theding Dr. Tebel, Dr. H. Somerzit MD, Dr. Silal Biagdiki MD, Dr. Parasmani MS, Dr. Nando, Dr. T.H. Nirpendra MD, Dr. Sonboy, Dr. Dilo MS, Dr. N. Charaihenba MS, Dr. Seikholet MS le Dr. Lalsar Zaulente hidingwa teleconsultation ding tokisain medical superintendent le medical officer in charge ding jingchang agas ni som le khat kumsang ni som ni tanina e-sanjeevani OPD hun peluti nga theisak hi uhi sanin gamsung pompia Quit India movement kumsom sagi legya chinna satinoma wai huna
gamsunga state hi kele union territories tenga India zalen na ding swal tu freedom fighter damlai te kyang pa toina pechia ding ina India President in thei sakna abol dungzo ina zanin Churchandpur district ka lun khosan ku ki pa toinom hi India freedom fighter damlai lun khosan ku ki kumsom gya lenga upatabel bi aisalon khwa tuipong subdivision a om hi a pa toina pya khuna India President sikle tangina Pawan Yadav IAS Deputy Commissioner Churchandpur Makaina Amrita Sinha IPS Superintendent of Police Churchandpur S Khai Khopao ngai TMCS SCTDC Churchandpur le Sarat IAS SDO BDO tuipong Kwanu a amauten bi aisalon khwa a lun khoson kuki ten na in pha in ngongo le pwan silsak uhi Churchandpur district sunga om kangwai subdivision sunga thangting range in ahwam kha gothol gam sung hwam kha ka om gotholapan kilometer li vela gamla nga ki komte min ding namdet na apaita august gyat kum sang ni le som ni kikin ni ina gothol kho hausa hil kholun haukipin theipi tu khian khat to nei hi hunsat na a thangting bloka ku ki students organization amakai bana ngaki ken kai dinga bol khiak a om committee member te ki hello a hil kholun haukip gothol kho hausa in ngaki min kigel na jamte na ta khyak na nei hi thangting ren sanga ki khun khopama to dungzu in ngaki kom na mun tom laka esna bil kho hausa in leng aba di na bangin nga ki min ding phwakin tuama bangin thong hlang le ukha ten leng nga ki min ding ki phwa chia tu a hi chi a gothol gam hwam sunga om nga ki leng gothol waterfall chi min pyak le nam de thita a hi dan gothol kho hausa in gen hi hoi a hi tokitoni na gam sung mi hi lo kwa hiam hongwak lu ten gam sung mi ten amin apyak saw om sama pai pia nei ding ina ngen a gam sung mi te lem sak pi na tel lawa min dang phwak dia kwama fawak lu lo dia nget na bolin tua bang ngai to mi te leng top san ding in nget na bol hi Young Party Association General Headquarters Sainai in Kigin Nisun Madak Som Lekhat Le Minute Som Thumin Young Party Association General Headquarter Hall Hang Tamlam Ka A Thumvei Na Tangmai Festival Satinom Hi Tangmai Festival Hi Le Young Party Association General Headquarter Panlang Na in Khatvei Na Ding Ina Kumni Paita Agas Nili Kumsang Ni Le Som Le Gyatin Sat Patinoma Ni Kum Agas Ni Somina Ni Vei Na Ding Satin Omnon Hi Tu kumina hile khovel pumpi na boy pi COVID-19 na hileng sia kina ki khumbi chil solkali na puan le naw tang ki pun khom phalawa hi to kitoni na lian pi huam kha azat hilawa himale tang mai ni pi ni zat na khol lawa apai swak ding de na a paite sunga pol tom toma makai te pai khom in solkalin lockdown azui dinga puan te zui a zatin om hi na ki ken hi tang mai festival kumtenga august kha kalni na ki kinnia zatinga thupu ka omsa hi a tu kuma hi ai ni pi ni zatna dinga singtang lama tangmai tam tak tu himale mi hinglem gel hilo thil omsia ka de banga nei theilo hi a kumno na hoi taka zat hi theina dinga thumna a phok cha dingina Young Party General Headquarter President in yet na bol hi District sunga COVID-19 na vete et kolna isolation ward district hospital azat ding vanzat mi malle pol tuamin ki thwa pi na peto zelu a kikin ni in leng Young Party Association lamka unit in CM2 te bana damlo et kola omte nek ding bana poimo banga zat ding ina sumpia hi Tangmai Festival hi tokitoni na damdoi in veng tu police tele district hospital task force te tangmai piak banwa district hospital task force te zat ding antang ip khat dal ip khat le chi bana sumholina teng sanguk sathum le som thum President Young Party Association lamka unit in piak khyak na ne hi Young Party Association lamka unit in khopi sunga lockdown en kai tu gim le tol poisalawa pang police te kya nga leng nek ting tangmai piawa Young Party Association General Headquarter makai kumni sung tangmai festival sata hi nunga nat na hi leng sia ka zat thei lo himale lo bola hai chi ching mi te han thon na le pathian wal sol na lo ma apyang hai chi te ni khat sun pa toy na zat lawa om mai ding ngai
ngam lo sia ka hiai bang na siamu hi na genu hi District Hospital Task Force apan Dr. Nando in Thilpiak kipak taka sangin mi pite kipiak zo na phathwai asak dan leng gen hi For public and association any organizations giving helpful help and to us unlike other districts and this is the very some excited when I work here. I'm coming from Moirang and working as a COVID surgeon along with the COVID task force and getting such kind of contributions and help from the public in a time of need. I would like to thank each and everyone who already contributed before also and then today the YPA Lamka units for just kind of good cancer. Thank you. Manipur gam sunga nga khoi nang bol poimo ahidan fishery department lama siam na nei te na ha genu to kitoni na Chief Minister and Biren Singh in gam sunga nga khoi mi te adi nga khan khiak the na hiding ina lon sol kala pan sumle toy hom khia khiding chi hi nga khoi mi sumle toy lunglut mi ten DFO kya nga nget na pyak lut the ding hi in ke Jenny Singh Tarau DFO in Gena King Ending Miten Leitang Lai Pata Jama Pandi Revenue Trace Map Non-Recumbrance Certificate Aadhaar Card Le Bank Passbook Le Passport Tamin Kiget Na Xerox Pana Lim Lak Pya Ngai Ding Hi Na Gen Hi Manipura Gamdanga Kipana Nga Lak Lut Lawa Manipur Gam Sung Ma Akito Del Thei Ding Dan Lampi Son Na Hi Chi In Ke Jenny Singh Tarau DFO in Gen Hi VDF Welfare Association ina tunini takzan ki makipan economic blockade bolding asom COVID-19 ziaka mi pi haksat dingel na a kholsak phothina association to swakin taklang hi VDF te thilput to kisai a apaita July ni gokum sang ni le som ni a cabinet meeting thupuk na lungtun huai lo chi ziaka association ina hunchiam omlo economic blockade pol asom hi a Chief Minister and Biren Singh in assembly session zo chianga thilput to kisai gen khom dinga chialna abol dungzuya nuak na hol san hidanin le thu swakin taklang hi Churchanpur district atu kumadiang Japanese encephalitis yakasi na thiltung masapen hiding in kumngao pa pasal naw pang STU lo phai komisi a Dr. Ngane Kim Hau Kip DSO maka in IDSP team 10 thilom dan en khia in kigin ni in STU lo phai khwa phau hi kumngao pa naw pang le ain kwan ten na in munniam le top lak a hi siakin thokang tamma ma hi ina kigen hi Churchanpur district police COVID-19 siaka lockdown ko ya om et kai na sunzom in kigin ni in Marks thwa alawa kholak pot mi sa som li le khat hen tang in mautia pan teng sing ni sangya le zani lew sakhiu hi lockdown le curfew azui dinga kibol danom te zui lo mi ni tengin hen tang in lew sak zel hima le huchibanga gam tang omgi ke laya mi pite bit na dinga police te panlang na kwa pewin nung thwa poimo hi na kilang hi Gas News Sialngen Thangen Sansa Zulai ni som ni lenga kipan agas ni som ni lenga tana booking bol tia ding lak thei ding kim zo a zuni ko kapan agas ni guk tan bungwalin de na gas poimo kwa pewina lak thei ding hi tu jing kala dinga paite kampau singkal ki tu zak to na inga hiak theu hiai teng a hi